ke Thato wa Haletuka ke fuwe sehloho se bitswang nalane ya twantshano e kgolo pakeng tsa Kreste le diabolosi. Mme pele re kena ditabeng tsena tsa rona ke na le nako e ka etsang hora fela. Ke kopa re tle re inamisa dihloho thapelong ha mmoho. Ntate Modimo re a leboha ho ba le Modimo o tshwanang le wena. Re leboha ka lerato la hao le re bokantseng mona. Ntate hle a taba ena e ke ebe e re bulang mahlo, e re fetolang bophelo ba rona, e re fang tjhebo e ntjha ya ditaba, hobane re rapela ka lebitso le matla le pholosang la mmoloki Jesu. Re etelle pele. Amen. Jwale ke a kgola ke qala ditaba tsa ka hore ke na le metswalle e mengata. Ha ra bona ho na le metswalle e sa dumeleng ho Modimo ho hang. Jwale e mong wa metswalle ya ka e sa dumeleng hore Modimo o teng, re se re qoka ka taba ya melao he, hore na melao e 10 e tswa kae. Jwale be wa bontsha hore melao e 10 e bile motho e mong a bohlale fela ya ba o ngola Bebele hore batho ba tle ba be le ntho thweng ke taolo. Ha ile ntle taba ya boitshwaro le hore na ho nepaetseng le ho fosahetseng keng, ke taba e leng hore setjhaba se itseng se ka dumellana ka yona, e be e se ba ona molao o jwang o nepaetseng kapa ntho e ka hlalosang botle le bobe. Ka mantswe a mang a Senyesemane o na re morality is relative, e le hore ntho e leng phoso setjhabeng se itseng o ka tloa fumana hore ha se phoso setjhabeng se seng. Mme taba eo a neng a e bua e ne etsa moelelo, hobane ke a kgola le rona ba tswang malapeng a fapaneng re tla hopola hore melao e tsamaisang malapa e jwang e batla e fapa-fapane. Jwale a bontsha hore a lona ba Kreste ha eba le dumela hore hona ho nepaetse, o ka tloa fumana hore masolomaneng ho batla ho fapane ka ho nepaetseng le ho fosahetseng. Ke be ke re ke utlwa ntlha ha motswalla ka ha re etse tjena he, ha re ke re tlohelle mona mo re fapaneng kaofela, re ke re shebe mo re dumellanang kaofela. O le mo Kreste, o le mo Solomane, o le motho wa Bahai, o le Lerasta, o le motho ya sa dumeleng ho Modimo ho hang, ho na le dintho tseo re dumellanang re le kaofela hore di fosahetse. Ha re etse mohlala fela, ho na le molao ka hare ho Bebele o reng o se ke wa utswa. Re a o tseba ke ke ithutile hore ha hona society lefatsheng e dumellanang le boshodu, e le hore e mong le mong wa dumellana hore molao ona o reng re se ke ra utswa ko jwang ko nepaetseng. Jwale potso ya ka ho motho eno e la ba hore na ha eba Modimo hayo, re tlohelle tsena tse re tla etsa kgang ka tsona, re tle ho tse re dumellanang ka tsona re le society, hore ho utswa ho fosahetse, ho nepaetseng ke ho se utswe. Hobaneng boholo ba batho ba tikolohong ba utswa kapa ba lakatsa ho utswa? Na ke ntho re la ka ra ipotse yona. Re batho bana kaofela ba tseba hore na ntho e nepaetseng ke eng, ba tseba hore na ho fosahetseng ke eng. Jwale ke eng ntho e qetellang e etsa hore sena se re kgodiseileng hore se nepaetse ebe ha re tsamaye ka sona? Mohlomong re community ya tsona di-atheist re Modimo hayo, re dumellana ka ho nepaetseng. Ntho e etsang hore ebe bothata ba borukgo ba monna ho tswa ka hloho hore ho etswe ntho e nepaetseng ke bofeng? Ke mo re ileng ra qakana teng e sale a tsamaya go tla e nahana, o ntsa e nahana letsatsing lena. Mme taba eno ke ne mpa ke batla hore fela ka selelekela seno ke hobane ho na le twantshano e kgolo pakeng tsa Modimo le diabolosi, eo batho ba batlang ho hana hore hayo, eo ba batlang ho hana hore o teng, le Modimo eo ba batlang ho hana hore o teng. Mme ke a kgola potso e se ka ba hore na ntwa ena e hlaka hobane rona re bona fela e sentse re ama bomme le bontate, ntho nngwe le nngwe ke ntwa lefatsheng mona. Ke hopola motho e mong ka di 31 tsa December siu e ne le ha ngwala ntho tseo thweng ke di New Year's resolutions, a bontsha hore nna ke tlo tsoha hoseng ka matjeke ke mathe, e mong a bontsha hore ke tla tsoha ke gym, e mong a bontsha hore ke tla be ke qadile kgwebo e itseng. Meralo eno le mehopolo eno ke e jwang? Ke e metle e kae hona jwale? E kae? Ke hobane ntho ena ke eng? Ke ntwa.
ngwana sekolo o tseba hantle hore ke pase ke tlameha ke bale, hore ke pase ke tlameha ke consult, hore ke pase ke tlameha ke tlohele phone. Fela na phone wa e tlohela. Ha ho jwalo bane keng? Ke ntwa. Manyalong keng? Ke ntwa. Dikerekeng keng? Ke ntwa. Hohle ke ntwa, ha ona mo ntwa e leng siyo. Ditjheleteng a ke tsebe na hobaneng boetapele bo kgethile ho bua ka taba ena ya manyalo le ditjhelete. Ke bona ya ka ntwa ke hona mo e hlileng e leng kgolo e kupang hona teng. Fela jwale re batla re ke re shebe in a bigger picture. Jwale ke kopa hore ho qala ditaba tsa rona re ke re bukeng ya tshenolo. Kgaolo ke ya 12 temana ya bosupa ho isa ho ya borobong. Ke kopa hore ntate Mohato Letima a tla re balle temana eno. Re ntse re le ka ho sheba nalane ya ntwa ena. Tshenolo kgaolo ya 12 chapter 12 verse 7 to 9. Yona e bale ya tjena. E kare ha le mamella ho lau Tshenolo chapter 12 verse 7 to 9. e baleha ka mantswe ana. Jwale ntwa ya eba teng lehodimong. Mikaele le manyolo ya hae a lwantsha Drakone. Drakone ya lwana e na le manyolo ya yona, empa ha ba ka ba hlola, mme ha ba ka ba hlola ba e na le ditulo lehodimong. Mme Drakone e kgolo e le noa ya kgale e bitswang diabolosi le Satane, e thetsang lefatshe kaofela, ya dihelwa, ya lahlelwa ntle, ya dihelwa lefatsheng le manyoloi a yona. Ga le bondane ho thwe ntwa e kgolo ya ba teng kae? Lehodimong, e seng lefatsheng. Ntwa e kgolo ya ba kae? Lehodimong. Mme hona le ba phetwa ba babedi ba ka hodimo mono. E pakeng tsa bo mang ntwa e? E pakeng tsa Mikaele le mang? Le diabolosi. Ha ke ne ke le haeso Katolike, ke ne ke tla re ha re mmiseng. Ha ke ne ke le haeso Sabata, ke ne ke tla re ha sena kwa divine service. Ha ke ne ke le haeso Lexa, ke ne ke tla re ha sena kwa ya thero. Jwale re tlo qoqang ke presentation, ke kopa hore le nne le nkarabele. Jwale hona le ba phetwa ba babedi mona, hona le mang? Le Mikaele le diabolosi. Mme ntwa ena e qala kae? E qala lehodimong. Re bona Mikaele a na le mang? Le manyoloi a hae. Ka tsela e tshwanang Drakone le yona e na le manyoloi a yona. Mme jwale ke batla hore verse 9 mane ha e bua ka diabolosi, e re ke Drakone noa ya kgale e bitswang diabolosi le mang? Le Satane. Jwale ditaba tsena hangata re na lo re be re sentse re di kapa moyeng. Re be nne re bitsane bo Satane. Ha o so utlwe motho e mong a re mong ke Satane. Jwale re ha o so mmotsa gore motho wa modimo Satane ke eng? Tsho. Ke ba kae ba tsebang na Satane ke eng ka mo? Ke bona ke sa bone matsoa, ba tseba fela hore ke mautla. Ha ele hantle lentswe lena Satane kapo Shaitane ke lentswe la Sehebero le mpang le bolela mohanyetsi. Haleluya. Satane e bolelang mohanyetsi. E le hore ka paramenteng ka male ha ba re na le lehlakore la mmuso, ka tla boela re be le lehlakore la eng? La bohanyetsi. Na ke a re leno, empa ke ne ke batla ho hlalosa fela hore na lentswe lena Satane na le bolela eng. Jwale ha ele mo re se re hlokometse hore Satane yena e bolela mohanyetsi, jwale yeo ye mong ya bitswang Mikaele yena ke mang? Lentswe Mikaele le lona le ntse le tswa lentsweng la Sehebero e le Michael, e bolelang fela hore ke mang ya kang Modimo. E le hore ntwa ena re tle re hlokomele hantle, ha e dipakeng tsa Modimo ka kotloloho le Satane, e dipakeng tsa eo e kang Modimo le Satane.
ke batla taba ena re tle re e selle, hobane hona le mo e re isang teng. Ntwa ha e dipakeng tsa mang? Tsa Modimo ka kotloloho le mang? Le Satane. E dipakeng tsa eo e kang Modimo le mang? Le Satane. Hona le mo re yang ka ditaba tsena. Ke kopa re ke re bale Daniel kgaolo ke ya 10, temana ya 10 le nang le metso e meraro. Ha ke tsebe ke kopa hore molemong wa nako, ka ha ke na le hora fela le taba tsa dipotso di tla ba teng, ba tshwereng dipene re nne re tseba re ngoleng temana tsena fatshe le ha re fihla hae re tle re di bale hantle. Daniel kgaolo ke ya 10, temana ke ya 13. yona Re bua ka Mikael. e baleha ka mantswe ana. Kgosetsana ya mmuso wa Persia e hanyetsane le nna ka matsatsi a 20 a motso mong, empa bonang Mikael kgosana e nngwe e kgolo o tlile ho nthusa, mme ke hlotse ho marena a ba Persia. Ke kopa re tle re elellwe mantswe a sebediswang mona. Daniel ha a bolellwa ditaba tsena ke lenyoloi Gabariele, hona le nako eo a nentse a rapella setjhaba sa Modimo. Ebe ka morao ho matsatsi a ka bang 21 a ntse a rapela, rona sa fumane karabo ya dithapelo tsa mang? Tsa hae. Jwale lenyoloi ha le fihla ho yena, le re Daniel bona, ho tloha tsatsi leno qala ho rapela ka lona, Modimo o ile a utlwa, a ba romella karabo. Fela jwale tseleng ha e tliswa ke lenyoloi Gabariele, ho ba le bothata teng. Ho ba le kgosana yang ya ba Persia ya etsang jwang? Ya hanyetsang. E re kgosana ya mmuso wa ba Persia e hanyetsane le nna ka matsatsi a 20 a motso mong. Ka nako nngwe thapelo tsa rona tse ba kgale di leng dile. Fela jwale Gabriel ha a tlameha ho fihla a tlisa dikarabo, ntwa e kae? E teng ya mohanyetsi. Jwale mohanyetsi ke enwa o hanyetsa mang? O hanyetsa Gabariele. Gabariele o bitsa ho mang? Ho Mikael, e leng ya kang mang? Ya kang Modimo. Ya ba ke yena ya tlotla mo namolela, mme ka morao ga mo namonele e be le hona a kgonang ho feta a tlisa ditaba. Ka mantswe a mang re ha re bua ka Mikael, re bua ka eo e leng yena fela ya nang le tokelo kapo matla a ho lwana le Satane le o mohlola. Re ntse re le mmoha jwale. Jwale ebe Daniel kgaolo ya 12 chapter 12 verse 1 le 2. E tle re tlo ipalla Bebele, ke utlwile ka ke taba tsa tseba Bebele tse. Mme re sentse re tseba Bebele ha re etsa tjena. Daniel chapter 12 temana ya 1 le ya 2. Re ntse re bua ka Mikael. Mehleng eo Mikael kgosana eo e kgolo e emelang bara ba setjhaba sa heno o tla hlaha, mme matsatsi a matswalo a tla ba teng ao a jwalo a esong ho be teng e sa le ditjhaba di hlaha. Ho tla fihla nako eo empa mehleng yona eo setjhaba sa heno se tla bolokeha, e leng bohle ba ngodilweng bukeng. Ba bangata ba robetseng leroleng la fatshe ba tla tsosa, ba bang ba tsohele bophelo bo sa feleng, ba bang ba tsohele dihlong le sekgobo se sa feleng. Jwale ke a leboha. Daniel kgaolo ya 12 ho bua ka hore mehleng ya qetello Mikael o tla etsa jwang? O tla ema e leng kgosana e emelang setjhaba sa mang? Sa Modimo. Mme ho tla ba le matsatsi a matswalo. Ebe temaneng ya bobedi e se e re nako eo Mikael a emang, ba bangata ba robetseng kae? Leroleng la lefatshe ba tla etsa jwang? Ba tla tsoha. E le hore re qala ho ithuta hore Mikael ntle le hore ke kgosana e kgolo, ke enwa o bonahala a emela kapo a buelella, a advocate bakeng sa bana ba Modimo. Ntle le mono re mmona ana le kamano le matla a tsoho. Re ntse re bua ka mang? Ka Mikael. Pele re ka utlwisisa botebo ba ntwa, re tlameha re be re hlaketswe hantle hore na ba phetwa paleng ena na ke bo mang, hobane re itse ntwa ena dipakeng tsa mang? Tsa Mikael le mang? Le Satane. Jwale Juda kgaolo ya pele temanana ene yona ke tla e otla ka pelenyana fela, e re athe ha ile a reka nyoloi Mikael ha na a tseka
o tshabile ho mo ahlola ka nyefolo, a mpa a re morena a o kgalemele ha na tseka setopo sa moshi le Satane. Hona le nako eo Mikaele a neng a tseka setopo sa moshi le mang le Satane, ebe o re ho yena Jehova ke a etse jwang, a o kgalemele. Jwale ke batla re tle re bone hore hohle mo ntwa ena e ntse ba teng, e ntse ba dipakeng tsa Mikaele le mang le Satane. Jwale dintlha ke tsena tseo ke batlang hore re ngolle hae ka tsona ka monneno a bitswang Mikaele. Ya pele ke ya hore ke yena fela ka hare ho Bibele eo ho thweng o na le manyoloi ya hae. Ha re bala Tsenolo chapter 12 e itse Mikaele a na le mang le manyoloi a hae. That's the first point. Ya bobedi ke hore ke yena fela ya nang le matla ho lwantsha le ho hlola Satane. That's the second point. Ya boraro ke yena fela ya kang mang, ya kang Modimo. Ya bone ke yena fela eo e leng kgosana e emelang setjhaba sa Modimo le ho buelela setjhaba sa Modimo. Mme ntlha ya bohlano ke ya hore ke yena fela ya nang le matla a ho tsosa bafu, eo e leng hore ha ema bafu ba etsa jwang, ba tsoa. E le hore taba ena ke nahana hore e ntse re hlakela hanyane ka hanyane hore na Mikaele ke mang. Ke tle ke toboketse hore Mikaele ha se lenyoloi, ke mora wa Modimo, mora wa morena e leng kgosana. Empa o ikokobeditse ho ya boemong bo e kang keng ke lenyoloi. Mme taba ena boikokobetso ba hae re tlatla re bona ha re ntse re ya pele hore na ebe e na le ditlamorao tsa mofuta ofeng. Ke kopa re bale buka ya Baheberu kgaolo ke ya pele ho tloha temaneng ya pele ho isa ho ya bone. Re hlokometse hore ha re bua ka Mikaele re bua ka kgosana e leng mora Modimo ka sebele sa hae. Re bua ka Jesu Kriste bomme le bontate ha re ntse re bua ka Mikaele. Ke yena fela ya metjhang description e. Baheberu kgaolo ya pele temana ya pele ho isa ho ya bone. Modimo ha o no buile hangata mehleng ya kgale le ka mekgwa e mengata le bontata rona ka baprofeta. Jwale mehleng ena ya qetello o buile le rona ka mora. O buile le rona kang ka mora Yeo o mmeileng mojalefa wa ntho tsohle. Yeo o mmeileng mojalefa wa ntho tsohle. Yeo hape o entseng ka ena tse bopilweng kaofela. O entse ka Kriste dintho tsohle tse bopilweng. Yena yeo e leng lehlasedi la kganya ya ona. Le setshwantsho sa boleng ba ona. Boleng ba Modimo. Ya ka katletseng dintho tsohle ka lentswe la matla a hae. O itse hobane a entse hlatsuo ya dibe tsa rona. O ile ho dula ka letsohong le letona la boholo bo hodimo. A etswa ya ka hodimo ho manyoloi. A etswa ya ka hodimo ho manyoloi. Jwalo ka ha lebitso leo a le ruile ka mokgwa wa lefa le fetisa la ona ka boholo. O entswe ya ka hodimo ho manyoloi. Ke itse re tle re elellwe hore Mikaele ha se lenyoloi, ke mora wa morena, ke kgosana, ke mora Modimo. Ena ha se lenyoloi, empa ana le tlwaelo kapo sebopeho sa ho ikokobetsa. Jwale ebe o qetella a se a tshwana le manyoloi. Jwale ebe re hlomae ka Mikaele ha re ntse re bua ka ena, ntse re bua ka eng ka lenyoloi. Empa Bibele ya re netefaletsa hore le lebitso leo wa lefuweng ke le fetang la manyoloi a mang kaofela. Jwale Johane chapter 5 verse 43 le ha re sa eba le kitse tse ding re ka di ngola molemong wa nako le phallo e ntle ya ditaba tsa rona. Kriste o re nna ke tlile ka lebitso la ntate, mme ha le nka moele, empa e kare ha e mong a tla ka lebitso la hae ebe le a mo amoela. Ka mantswe a mang Kriste o re
lebitso leo nna ke le Jesu ke tlang ka lona ha se la ka, ke la mang? Ke la ntate. E le hore lebitso la ntate le ka hare ho Mikaele. Mikaele e bolelang eng? Ke mang ya kang Modimo. E le hore lebitso lenana o le fuwe ka mokgwa wa lefa ke ba Hebrew chapter 1 verse 4. Hona jwale batho ba mpitsa le tuka, ha ile hantle ke le tuka. Lebitso la ka ke Thato. Fane ke le tuka. Empa fane ena ya le tuka ke jele lefa ho mang? Ho ntate. Mme taba hore ke jele fane ena lefa ho ntate e bolela hore ke le tuka ka botlalo, ha ke hafu. Ha le hafu sa le ntse le re ke mang? Ke le tuka. E le hore haeba Modimo o na le lebitso leo e leng Jehova, o le file mora ka mokgwa wa eng? Wa lefa. E le hore mora le yena ntse le mang? E ntse e le Jehova, hobane fela e le mora wa mang? Wa Modimo. Ke mo ntwa e kgolo e qadileng hona teng. Jwale Exodus ha o ka e bala chapter 23 ya teng, temana ya 20 le 21. E re bona ke roma lenyoloi la ka hore le o etelle pele, le tle le o boloke tseleng le o ise nqalong yeo ke e lokisitseng. O se ke o ke o itise ka baka la lona, o mamele lentswe la lona, o se ke wa ikgantshetsa lona, hobane le keke la o tshwarela boikgantsho ba hao, e tswe lebitso la ka le le ho lona. Nako eo Modimo a ntshang bana ba Israele e kgepeta ba isa lefatsheng la Kanana, re tla e hopola pali eo. Hona le mo e leng hore tseleng bana ba Israele ba iphumana ba se ba qakile Modimo. Mme ha ba qakile Modimo, Modimo hore nna banna ha ke sa tlo tsamaya le bomang? Le lona. Fela ke romella lenyoloi la mang? La ka ho le etella pele. Lenyoloi leo ke buang ka lona kapo the messenger kapo mosebeletsi enwa eo ke mo romellang, ke ya nang le lebitso leo e leng la mang? La ka. E le hore ke batla re nne re underline hore jwalo ka ha Kriste a ka kgona ho ikokobetsa ya ba lenyoloi ya ba mosebeletsi, e ntse e se lenyoloi o ka hodimo ho manyoloi. Ke ka ho Modimo hohle moo Kriste a hlahang a apere sebopeo sa bonyoloi, a tlamehang hore a nna selle hore enwa o na le lebitso la mang? La ka. Eba Korinte ba pele chapter 10 ke temana ya bone. Ke kopa go re ba le yona NLT. 1 Corinthians chapter 10 verse 4. Mohlomong re ka e qala temaneng ya pele. Re tle re utlwe hore na lenyoloi lena le neng le etelletse pele bana ba Israele leo lebitso la Modimo le leng ho lona, na ke mang? Bana beso, ke rata ha le ka tseba hoba bontate moholo ba ile bohle ka tlasa leru, mme bohle ba ne ba tshele lewatleng, ba kolobeditswe bohle ho moshe lerung le lewatleng, ba jele bohle sejo se le seng sa moya, ba nwele bohle seno se le seng sa moya, hobane ba ne ba enwa metsi a lefika la moya le balatelang, mme lefika leo e ne e le Kreste. Mme lefika leo e ne e le mang? E ne e le Kreste ya neng a etelletse bana ba Israele pele topallong ya leru. E ne e le mang? E ne e le Kreste. Topallong ya mollo e ne e le mang? E ne e le Kreste. Ha re bua ka lefika la mengwaha, the rock of ages, re ntse re bua ka mang? Ka Kreste. E leng lona lenyoloi lane Mikaele leo ho itsweng lebitso la Modimo le kae? Le ho lona. Mme jwalo ka re ile ra bontsha, re re o mpa fela a ipeile boemong ba manyoloi, empa yena ha se lenyoloi, ke mora Modimo, ke aka hodimo. Mme ke batla re tle re elellwe ha re ntse re apele hore yenwa eo a qutisanang lehlokwa le yena e ne le e mong wa manyoloi. Exodus chapter 3 verse 2 to 5. Le yena ke tlo kopa hore re tle re e bale. Hona le ntlha re batlang hore re tle re fihle ho yona. Exodus chapter 3 verse 2 of fihlelletse temaneng ya bohlano. Ke kopa re tle re following hantle, ha re lateleng hantle.
ya ba lenyoloi la Jehova le itlhaisa ho yena kgabong ya mollo. ya ba lenyoloi la Jehova le etsa jwang? Le itlhaisa ho Moshe kgabong yang ya mollo. Fetela verse 3. Moshe a re, anke ke fapohele ke shebe pono ena e kgolo, ke tle ke bone hore ke ka baka lang ha sehlahla se sa tjhe. Verse 4. Itse ha Jehova a bona hobane o fapoha ho tla sheba, Modimo wa mmitsa a le hara sehlahla, a re Moshe, a re ke nna enwa. Ke kopa re tle re felle hona mono fela. Bo mme le bo ntate, a ka hara sehlahla ke mang ngwana tje? Re badile verse 2. Itseng verse 2. Ke kopa se la mphere kae? Verse 2 e reng? E re ya ba lenyoloi la Jehova le itlhaisa ho yena kgabong ya mollo ka hare ho sehlahla. Verse 4. Itse ha Jehova a bona hobane o fapoha ho tla sheba, Modimo wa mmitsa o le hara sehlahla. Ke mang sehlahleng mo hantle? Ke lenyoloi la Jehova kapa ke Jehova? Ko bane ho na le lenyoloi leo lebitso la Jehova le leng ho lona, leo e leng hore ha re bona lenyoloi lena re a tseba hore Jehova o teng sebakeng seno. Ke mora wa Modimo, o ikentse ho e kang lenyoloi, fela ha se lenyoloi, motho enwa ke Jehova. Jwale taba ena e hle na le hore phelephanyetsa, ke a tseba le bo Kristeng mona e hle re fa bothata hore na Jesu ke mang? Jesu o moholo haholo bo mme le bo ntate. Jesu o moholo haholo. Fela ba le boikokobetso ba hae bo etsa hore a tellehe. A tellwe ke manyoloi a kgutla a tlo tellwa le ke batho. Ba e ba mo tshele ka mathe. Ke yena eo re ntseng re bua ka ena. Ke ne ke batla re tle re elellwe hore na ntwa ena e dipakeng tsa bo mang. Motho enwa ke mora Modimo. Ka lebaka leno e ba Modimo eiye. Moshe o nantsa bua le Jesu Kriste. Ke ka ho ke utlwi ka re batho ba teng ba ferekaneng ba reng Moshe le Jesu ba bua ntho tse fapaneng. Kore Jesu o tlile ka mohau, Moshe o tlile ka molao. Kore jwale ha re sa phela ka ntho tseno tsa Moshe, se re phela ka tsa Jesu. Kore ke moferefere hobane ntho enngwe le enngwe Moshe a na e ngola o na dinka ho Jesu ya hlahileng sehlahleng. Haleluya. Ba Korinte ba pele chapter 10 verse 4 e re motho eno lefika leno e ne e le Kriste ka sebele sa hae, e seng e mong. E le hore mohlang o ka utlwang o so re utlwa hore testamente ya kgale le ntjha di a hlabana, Moshe le Jesu ba a hlabana, molao le mohau di a hlabana, o e tshwere ka bokopeng, o dumellana le batho ba reng Bebele ya itwantsha, e le hore so le ka lehlakoreng le sele. Ukwa Jesu ha bua ka Moshe chapter 5 ya jone na hore o re hoja le ile la dumela Moshe a bua le Bafarisi, le ka be le dumela taba tsa mang tsa ka hobane Moshe o ngotse ka mang? Ka nna Moshe ha so iqapele molao. Hona le phoso eo re e etsang re le batho ba dikereke tse fapaneng. E ka ba kereke tsa pholo, e be re nka hore molao wa Modimo ha o sa le. E ka ba kereke tsa Masabata, e be re dumela hore a tsena tse neng di ngotswe ka monwana, di 10 commandments ke tsona fela tseo e leng molao wa Modimo, tse neng di sa ngolwa majweng ke molao wa Moshe a re sa o hloka. Helang batho, o tseba batho be re buang ka bona ha ba je fariki. Ha ke so bone molao o rengwe se ka ja fariki melaong e leshome. Batho be re buang ka bona ba ntsha boshome. Ha ke so bone molao o re ntsha boshome. Batho bao re buang ka bona ba kgahlanong le bosotoma, banna ba robalang le banna ba bang, ha iyo ka melaong e leshome. Ke melao ya Moshe ntho tseo. Empa re tena re di bitsa melao ya Moshe e seng hobane a iqapetse, hobane lenyoloi lane Mikaele le mo fileng ditaelo. Re ntse re bua ka mang? Ka Mikaele. Re se re ya pheletsong.
Jwale re a hopola hore ditaba tseno tsa Exodus chapter 3 verse 5 itse ha Moshe a atamela ba lenyolo ile reng gola meqathatso ya hao hobane nqalo eo leng ho yona etsa jwang e ya halalela mo lenyolo ile na la Jehova le leng teng leo lebitso la Jehova le leng ho lona kapo lenyolo ile bitswang Jehova le leng teng meqathatso e tlameha ho golwa le motho ya bitswang Joshua ke chapter 5 ya Joshua verse 15 e re molaodi wa makgotla a Jehova re ho Joshua gola dieta tsa hao maotong a hao e tswe nqalo eo o leng ho yona e kgethehile mme Joshua a etsa jwalo bomme le bontate a tseba e ka re hona le ntho re ka ithutang yona ya hore moo Jesu a leng teng nqalo ena ya halalela hona le motho ya ileng a sitwa ho gola meqathatso ya bitswang Satan a sa hlokomele hore nqalo eno etsa bang ya halalela pele re ka bua ka Jesu hore na ke mang ha re go le meqathatso ya rona pele hoba hona le phoso e kgolo eo re ka fumanang re entse ka o se utlwisise hore na eno ntseng re sebetsa le ena na ke mang Johanne kgaolo ya pele temana pele ga e tseba e reng lentswe le ne le teng kae tshimolohong lentswe le ne le ho mang ho modimo mme lentswe ne le mang e ne le modimo mme ke tshenolo chapter 19 verse 13 e hlalosang hore na lentswe ke mang e bua ka morena Jesu e re wa apere seaparo se takilweng ka eng ka madi mme lebitso leo wa bitswang ka lona ke lentswe la modimo e le hore ha re ithuta lentswe la modimo re ithuta ka Jesu re ithuta ka modimo ka sebele sa hae he is the word that was in the beginning with God the beginning before the beginning of the beginning that you know aleo pele ho qaleo eo wena o e tsebang e sale a le kae a le teng jwale ka lebaka la boikokobetso ba Kriste ya ba Satane o nka monyetla o sa bona e ka ba lekana wa tseba hona le batho ba ka ikokobetsang to a point yeo ka qetellang o ba halala only to find later hore jar motho eno a se motho fela go bane diabolosi itse ha bula mahlo a re a bona re lekanang kaofela ka lebaka la boikokobetso ba mora modimo hantle diabolosi ke ntwe ratang ho iphamisa fela wele Kriste yena o rata ho etsa bang ho ikokobetsa ya ba wele diabolosi sa bona e le sosogane nyana o a hlokomela hore ha modimo a ba le cancel le hodimong motho enwa wa kena gona o thwe sa le ka ntle fela wele ha ke sheba ke mo sheba re itsheba kaofela re ntse re le manyoloi kaofela enwa ke mang enwa ha modimo a etsa diqeto tsa hore ke batla ho etsa lefatshe ke batla ho etsang o bitsa yena gona wa re siya and that is where the problem started jwale diabolosi o ne a le kgahlanong le mang le Kriste e le morawa wa modimo ba Filipi ke chapter 2 ya teng temana ya bohlano ho isa ho ya bosupa ke kopa ke re ba lenda delting re se bile ntse re kgalemela ka lona le bitso la morena Jesu batho ba sa dumeleng hore Jesu ke modimo se ntse re ba kgalemela ka lebitso la morena Jesu amen ke modimo sa mannete e sengwa makgomeletso boikokobetso ba hae tle se ke ba o baizisa Satan o la baiza haholo se ke ba o baizisa le hanyenyane ba Filipi kgaolo ke ya bobedi temana ke ya bohlano ho isa temaneng ya bosupa na le tima ke bona ka ke setse ka metsotso e ka bang 20 to 25 kgaolo ya bobedi chapter 2 verse 5 ho isa verse 7 mohlomong re ka ba ga ya le ho 11 ke temana e ke ratang ke kopa re ke re mamele ka hloko fela le fele le be le pelo e bileng ho Jesu Kriste yeo le ha na ema ka sebopeo sa modimo a sa kang a lekanya hoba wa utswa ha iketsa ya lekanang le modimo athe o ifedisitse ka ho nka sebopeo sa mohlanka ka ho iketsa ya tshwanang le batho mme ha hlahile a le jwalo ka motho o ikokobeditse
a iketsa ya utlwang ho isa lefung, e le lefung la sefapano. Ke ka baka leo Modimo o mo phahamisitseng ka ho fetisa, mme o mo neile lebitso hodima mabitso ohle, hore lebitsong la Jesu mangwele ohle a ba mahodimong le lefatsheng le ka tlase ho lefatshe a khumame, mme maleme ohle a bolele hore Jesu Kriste ke morena, ebe tlotliso ya Modimo Ntate. Amen. Ere mohopolo o nong o le ho Kriste o be ho bomang ho rona, hobane eo a neng a le ka sebopeho sa Modimo o ile a ikokobetsa ho fihlelletse e ba motho. Kore ke batla re tle re hopole hore ke Modimo ka hodimo akere o fihla a ikokobetsa ho tshwana le manyoloi, a bile a challenge ke lenyoloi le leng. Jwale hodima mono wa ikokobetsa hore ba tshwaneleng le motho. Baroma chapter 8 verse 3 e re ebile o tlile ka nama e tshwanang le a ba etsa dibe, ya ba o ikokobetsa le ho ya mono ho fihlelletse a ya kae, a ya lefung, mme seng lefung fela, lefung lang la sefapano. Bo mme le bontate, Kriste ha le sefapanong ona sena le kgwele thekeng. Jwale o ne a hlongwa hodimo mane hore le bana ba banyenyane be ba mo shebile. Re ntse re bua ka mang? Ka Modimo. Ko ke batla utlwa hore na o itheotse o fihlelletse boemong bofeng. Jwale re tle re be hlokolosi, re sekebe ra ba ga iphumana re le tsuong ya o monka hanyane ka lebaka la boikokobetso ba mang. Satane sa le ana le bothata ka hore ebe motho enwa ke mora Modimo. Matthew chapter 4 verse 3 ke mane melekong ya Jesu. O re haeba o mora Modimo etsa jwang? E re majwe ana a fetohe haeba o mang? O mora Modimo. Haeba o mora Modimo itiele. Haeba o mora Modimo, the challenge or the problem ya diabolosi e ne le ka position ya Jesu e le mora wa mang? Wa Modimo na sa e utlwisise, mme ile a mo qhashola hlooho. Isaiah chapter 14 verse 12 re se re kene hore na ntwa ena e kgolo e tsekang hobane Dadel Tima ke shebile nako ya rona, ke kopa re tle re hate ka matla. Isaiah chapter 14 verse 12 ho isa ho 14 re ntse re bua ka ntwa pakeng tsa baphetwa ba babedi. O ele jwang lehodimong phatlalatsane mora mafube, o rapaladitswe jwang lefatshe wena mohlasela ditjhaba. O ne o re pelong ya hao, ke tla hlwella lehodimong, ke behe trone ya ka hodima dinaledi tsa Modimo, ke dule thabeng ya phutheho pheletsong ya leboya. Ke tla phahama hodima maru, ke be ke tshwane le mookamedi ya phahameng. Ena ntse re ke etsa one fela ke tla hlwella lehodimong. Jesu ena ntse re ke tla etsa bang? Ke tla ikokobetsa ke tlase, ke be trone ya ka hodima dinaledi tsa mang? Tsa Modimo. Jesu re ke tla hlobola borena ba ka ke kae? Ke fatshe. Ko ke batla re nne re bone phapang le phapano pakeng tsa batho bana ba babedi. Ke dule thabeng ya phutheho pheletsong ya leboya, ke tla phahama hodima maru, ke be ke tshwane le mookamedi ya phahameng. Hobane ba le bothata ba diabolosi e ne le hore enwa eo e le mora Modimo o bonahala a tshwana le mookamedi ya phahameng. Jwale ya ba o ba le ntho thweng ke jealousy kapa mona ka hare ho yena, hore le nna ke hloka hore ke etse jwang? Ke tshwane le mookamedi ya phahameng. Jwale bothata ba hao batla o iphahamisa ko o batla o iphahamisa o bolo feta le bose ya hao. Ke bona bothata ba batho ba batlang ho etsa bang? Ho iphahamisa. Jwale ke batla re tle re hlokomele taba ena ya dinaledi. Ha re na le nako re lo bala Job chapter 38 temana ya 5 ho isa ho ya 7. Modimo re ha qeta ho etsa dintho kaofela, ebe dinaledi tsa lehodimo
di etsa jwang? Di hoa ka thabo. Ha re bua ka dinaledi tsa lehodimo, re bua ka manyoloi a Modimo a neng a le teng ha Modimo a qeta ho etsa popo yohle o re e bonang. Jwale diabolosi hore ke batla lo ba ka hodima manyoloi ano kaofela, ha a kgotsofalla boemo bo a leng ho bona, ho sa tsotelle rona bone bo phethehile ha kae. Ya ba o batla bo jwang? Bo ka hodimo. Ha ke ntse ke bua ditaba tsena, ke batla hore re le batho re nne re itjhebe hore na dimelo tsa rona, ditakatso tsa rona kaofela ha tsona dintho tseo re di labalabelang, na ke ho ba ka hodimo kapo ho ya tlase re ikokobetsa. Tsenolo chapter 12 verse 4 e re trakone yane re buileng ka yona e ne e hulang dinaledi tsa lehodimo karolo ya bokae? Ya boraro, 1/3. Ka mantswe a mang, haeba manyoloi a mararo lehodimong, diabolosi o kgonne hore a theohe le leng. Haeba ana le robong, o kgonne hore a theohe le a makae? A mararo. Haeba ana le 30, o kgonne ho tswa le bokae? Le 10. Jwale o tsebe hore ha o bua ka manyoloi ho thwe ke millions and millions and billions. Kore o tla utlwa le wena motho a bitswang Daniel o re thousands of thousands upon thousands. Wa utlwa le yena ha a sa tseba hore na ka e bala jwang. Jwale o tla utlwa hore na motho enwa influence kapo boetapele bo a bileng le bona ho kgelosa manyoloi a mang e ne le ba mofuta o feng lehodimong. He sold his party to other people. Re tle re hopola hore re itse ke mang? Ke mohanyetsi. Hobane Modimo ke mang? Ke mmuso. Ha jwalo. Ezekiel chapter 28 le yona ke nahana hore ha re na le nako re tle re ipalle yona kaofela. Empa chapter verse 12 ho isa ho 15 re mora motho etsa kodi, pina ya kodi ya malla ka morena wa Tire hore ho yena morena Jehova o re o ne o ipona haditse ho ba o phethehile, o no tletse bohlale, o phethehile ka botle, o no le Edene tshimong ya Modimo, o no wa apesitswe ka mahakwe ohle a mefuta a bohlokwa. Ha hao e ne le tshebetso ya meropa le a diphala ha e sa le o hlaha. O no le ke robimi ya dipheo tse o tloloileng ya mosireletsi. Ke ne ke o beile jwalo le thabeng e halalelang ya Modimo. O no tsamaya majweng a benyang, o nnile wa tsamaya ka metsamao e phethehileng ha e sa le o hlaha, ho fihlela ha bokgopo bo fumanwa ho wena. Hangata batho ba re temana ena re e sebedisa hampe hobane ha e bui ka mang? Ka diabolosi, bua ka morena wa Tire. Fela jwale hona le taba eo re sa e hlokomeleng. Hore kgenese kgaolong ya boraro ho thwe Noa ile a tla ho mang? Ho mosadi. Wa tseba hore kgenese mo ha ona mo buang ka diabolosi? O ipuelwa fela kang? Ka Noa ile se bopueng ke mang? Ke Modimo. Ke hobane Noa ena ene le tlasa tshutshumetso. Tsenolo chapter 12 ya re hlakisetsa hore na Noa ya kgale ke mang. Wa tseba Noa ya Modimo ene sena le molato. Ho no na le ntwe sebetsang ka ga Noa eno yeo Modimo ana tlameha hore a e address. Hona le nako yeo Jesu ala ka betsa Satane ntho Petrus ya re kwa o nna Satane. Na Petrus ke Satane? Wa tseba ona sa buile Satane. Ona bua le Satane le Petrus ona bua le Satane ya ka go mang? Ho Petrus. Hona le motho a bitswang Herota ya batlang ho bolayang Masia. Ha o bala chapter 12 ya tsenolo ha e qala fela e re trakone ne batla ho bolayang ngwana. Mesebetsi ena ene se ya Herota. Herota ona mpa sebediswa fela ile sebediso. Morena wa Tire ha re buile yena. Re bua le moya o ka hare ho morena wa Tire o neng o phethehile. Ebile ho thwe moya ona o ne o le kae? O ne o le teng tshimolohong Edene. Mane mo re ileng ra bua ka Noa hona teng. E nngwe e buang hape ka ena motho enwa kapo diabolosi pele ba diabolosi ya neng a bitswa Lucifer. Ke hore ene ile ke robimi ya mosireletsi. Ha re bua ka ke robimi, re bua ka le leng la manyoloi a haufi haholo le trone ya mang? Ya Modimo. Moshe ha ne a laelwa hore a etse tabernacle chapter 25 ya buka ya Exodus. Ho thwe a etse manyoloi ka gold. Manyoloi yana a ne a lokela hore dipheo tsa teng di kopane ka hodima molao wa mang? Wa Modimo. Jwale ho thwe lenyoloi lona leo le neng le sireletsa molao wa Modimo ke lona lena le seng le kgahlanong le mangwana jwale le morena Modimo.
Tsenolo chapter 12 verse 17 e re mme dragone ya halefela mosadi ya tloa ho ya lwantsha masala a leloko la mosadi le mba etsang jwang ba bolokang ditaelo tsa mang tsa modimo ba bile bana le bopaki ba mang ba Jesu e le hore ntwa ha e kgahlanong fela le position ya mang ya Kriste le mora modimo ebile e kgahlanong hape le molao wa mang wa modimo. Kakaretso ya molao wa modimo ke lerato. Re ka bala Matthew chapter 22 verse 37 ke mane moo mongodi wa molao a tlang a tlo challenge mang morena Jesu ka hore na o moholo molao na ke o feng. Hana morena Jesu la reng ke molao o renyeng rata morena modimo wa hao ka pelo ya hao yohle le ka moya wa hao yohle le ka kgopolo ya hao yohle le ka matla a hao ohle. A re mme wa bobedi o tshwanang le ona ke hore rata wa heno jwalo ka ha o ithata. Melao yohle e itshetleile melaong eno le boprofeta bohle bo itshetleile kae bo itshetleile hona moo. Mme ke melao e tswang kae bukeng ya Deuteronomy ke sa re ke kgaolo ya bone kapo ya botshelela ha ke sa hopola hantle. O mong o hlaha Leviticus chapter 19 ona o reng rata wa heno jwalo ka ha o ithata. Mme ke melao yane e sa hlaheng melaong e 10 e ngotsweng ka letsoho la mang la Moshe. Ha re tlohele e kgokgotheha hobane ke kakaretso ya melao yohle e le hore molao wa modimo ke kopa ena ke itoboketse pele re kwala taba ena. Molao wa modimo kakaretso ya teng ke lerato. Jwale modimo hore a hlalose lerato lena betere hobane re di a hutlwa o le arola koto tse kae tse pedi, lerato ho modimo le lerato ho mang ho motho. Jwale ka ha motho ke ntho entse di a utlwisisa modimo hore monna melao ena e mmedi re etse ebe 10 he ebe molao ona o reng rata modimo go wa gola koto tse 4 re tla go ske wa ba le medimo e jwang e meng ka pela sefatlho sa mang sa ka ke le modimo go bontsha go etsa bang wa nthata o seke wa iketsetsang setshwantsho se betlilweng ke ntse ke le kae ke le teng re ntse re bua ka lerato ho mang ho modimo. O seke wa tlaela ka lebitso la mang la Jehova modimo wa mang wa ha hobane Jehova ke a latola molato wa ya tlaelang ka lebitso la mang la hae. Re ntse re bua ka lerato ho mang ho modimo. O re hopola letsatsi la phomolo ho etsa bang ho le kgetha ke molao wa bone o tla sebetsa ka matsatsi a makae a tsheletseng ebe o phomola ka la bosupa. Hobane ka lona nna Jehova ke ile ka etsa mahodimo le lefatshe le ntho tsohle ba ke phomola ka lona ke ka ho ke lebeileng le kgetheile. E le hore ha o ka phomola ka letsatsi leno la bosupa wa tlohella ntho nngwe le nngwe wa ananela hore nna ke le Jehova ke mmupi wa dintho tsohle. Ke melao e mekae e mene e ntseng e hlalosa molao ofeng o le mong fela hore ngata mang morena modimo wa hao ka pelo ya hao. Mme wa o tshwanang le ono ena e tsheletseng ya o qetela ke e se bontsha kamano ya motho ho mang ho motho ntse le lerato. Ke ka ho atla re hlonepha ntatao le mmao ke ba go rata mmao fela o sa mo hlomphe le ntatao. O seke wa bolaya na o ka go wa rata fela o bolaya kwa botshelela. O seke wa etsa wang wa feba. O seke wa utswa. O seke wa etsa wang wa etseletsa wa heno ka leshano. O seke wa lakatsa ntho ya wa heno. Ne ke bua ka yona taba ena ke re hangata molao ono wa 10 go nka hanyane ka o fetisisa fela ha se molao o monyane. Hobane bothata ba motho ya lakatsang ke hore ha bone dintho di le ntle ha di le ho batho ba bang o di bona di le ntle ha di le ho yena. That was the problem with Satan. O na bona Kriste boemo ba hae ba bo modimo bo sa tshwanele Kriste bo tlameha bo tshwanele mang bo tshwanele yena. Ke ka ho e reng ha ba o botsa hore hela na o bone nang ye o rekile katibe ntle wa ngukwa motho a sa khala ho jane le putso bakeng sa hore ke sitwe fela o tla ho ntate kwa ntlane ke re ntate thai ena ha o entle o tlo ukwe putso ya o no e reka kae se koti ke sefe ko bane ke na le bothata ha ile ho yena e ka dula hantle ha ile o mang ke mo mona o hlang hona teng. Ha re rate ha ile mane re rata ha ile kae diabolosi o qadile ona moo. Jwale ebe kana ko nngwe re fa mabitso a fancy bo inspiration
tsa ka nako e nngwe tle ha o inspire go le ho inspire wa mpa ntse o kgannwa ke mona fela hobane jwale tse ding mohlomong he thae nka fumana sekoti ka e reka jwale ke yena o sa dutse le mofumadi wa hae he ke a bona o motle he a ke jwale ke ga ke bona ka ba motle ha le hona jwale sekoti a se yo sa me maha ke mme abo ka moso fela e ke nang le haleluya amen jwale ebe ke mane mo bohlola bo kalang kae hona teng hobane bale sekoti ha se sa leyo ha o bona se motle ha le ho motho yana o batla be kae howe ke yona ntwa e teng e lwanang eo re ntseng re bua ka yona kgahlanong le molao wa mang wa modimo lerato la nnete le a itela le sacrifice a sohle empa boikgomo so ba diabolosi bona ke boithatanosi o batla ntho engwe le ngwe be ke ntho nang tsa ke tla etsa bana ke tla phama I will ntho engwe le ngwe ke ka mang ke ka ena e le hore ntwa e kgolo ka ho fetisisa lefatsheng ke kgahlanong le se batlwang ke pelo ya mang ya hao re tle re hopole hore Eden ha re se re phethela ditaba tsa rona Satane nako eo a itlhaisang ho Adama le Eva na ba ile ba atleha ho mohlola ha ba ka ba mohlola ka lebaka lona leo la hore ha ba ka ba mohlola e la ba jwale le batwa la planet Earth le se le nkuwa ke diabolosi e nentse le karolo ya ntwa e re go bontshena e etsaetse jwang ke itse re se re le qetellong re hopole hore diabolosi una na le bothata le semelo sa mang sa modimo a bile ana le bothata ka mang ka Christ nako eo modimo a sa entse batho e ne le nako eo diabolosi a seng a lelekuwe le hodimong a ke a etsa wa a khutlela teng empa ona ntsana le monyetla hore a ka nka ntho thweng ke a phila jwale khanya diabolosi ne le hore modimo a ke ba le toka e leng justice a ba leng le mohau e leng mercy jwale a utlwa hore ha nka etsa hore batho ba etse sebe ke qetile bona na o qetile jwang hore modimo batho ke bana ba se ba entse sebe ho thwe ke mongusi wa bana ba borona ke yena qosa hore batho bana ba ha ba entseng ba entse sebe ba Roma chapter 6 verse 23 e re moputso wa sebe keng ke lefu e le hore ha eba modimo a toka molao ha o lokile hore motho ha a shwela etse jwang a shwe ke phetho empa wele modimo hlokomela hore ha o bolaya batho bana ha o sa le modimo wa mohau o no le leshano hore modimo wa hau hela jwale ha o sa ba bolai o ba tloella ba phele ha ona toka hobane jwale ba tlotse molao ha go tshwere ha o no le modimo no tloetsa o no bolaya Adama le Eva ka pono ba tloela ha o ba bolaya ha ona mohau ye le hore motho eno a bitswang diabolosi o ntse wang o nepile le teng ha o ba hauhela o sa ba bolae o modimo a sena ntoka hobane nna ke le diabolosi ha wa ntumella o gutla ke ne ke tlotse fela o ntelekile ha o ba tshwarela re a gutla re lo tshentjha tsamaiso le hodimo hobane rona re parlamenteng re bo hanyetse tabena ile a tshwarisa modimo hloho hanyane e seng haholo haleluya wa tseba na hobane ile a mo tshwarisa hloho hanyane ke tla o etsa ka taba tsa kgethesmane re setse ka 5 minutes jwale diabolosi nako eo a hapang planet Earth yaba a kere ha modimo o etsa motho la ha re mo etseng ka setshwantsho sa mang sa rona le ka o tshwana ha rona a be le ntho thweng ke dominion ka popuso hodima lefatshe lohle empa ka mora hore Adama a rekise le batoa a le rekisetse mang diabolosi yaba diabolosi se ba yena mmueleli ka parlamenteng ya lehodimo haleluya haeba ona na hore ha ke bui nnete tsa mo bala buka ya Job chapter 1 verse 6 ho ya 12 e re itsa bana ba modimo ba hlaya ya ba Satane o etsa wa ka suti ya hae ntle a kena e tlile ona na le seabo hobane ona emetse le batho a lefeng
number earth. Jwale wa botswa Satan o tswa kae? O reng? Ke tswa tjhala ka lebatoweng. Jwale Modimo a mmotsa re a utlwa hore ke lebatowa na o hlokometse mohlanka wa ka Job. Hore lebatowa leo ha e sobela hao kaofela. Ebe ke mona mo a reng ko bane fela o entseng? O mo sireleditse. Hoja o no sa mo sireletsa, o no tla bona Modimo a ra tjha go itsamaisa. Ya ba o ntse etsa jwang? O ntse a hloleha. Re bona Satane a tseka setopo le mang? Le Moshe. Judah chapter 1 verse 9 re ile ra e bala pejana. O na le matla a ho tseka hobaneng? Hobane jwale Jesu ha a soka a thagiswa ke pele Jesu a etsa bang? A thagiswa. Le ho Luka chapter 4 melekong ya Jesu. O re dintho tsohle ke tla o nea tsona hobane ke entse jwang? Ke di neilwe. E tlile e ne le tsamang tsa hae. Ba Korinte ba bobedi chapter 4 verse 4. E re diabolosi ke modingwana kapa modimo wa lefatshe le feng? Lena. E tlile ba e right. E ne ile yana mokgethwa. Fela ha e sa le yena. Jesu ha bua ka yena hore ke the prince of this world. Ya tlang ho etsa wang? Ya tlang ho hlola. Jwale Johane chapter 1 verse 29 e re fa tharollo ya ntwa yane e neng e tshwarisitse Modimo hlooho. Hore Modimo ha eba o toka bolaya batho. Ha eba o mohau ba tshwarela ene Modimo a ke ba bolaya ba etsa wang? A ba tshwarela ka nako e le nngwe. Ebe John chapter 1 verse 29 e re bona nkonyana ya Modimo e tlosang dibetsa lefatshe. That's where Christ chips in. Ke yena a fihlang a solve mystery. Moputso a sebe ke lefu mo motho ana tlameha ho shwaba ho kena mora Modimo. Hore Modimo ha a phetha toka ya hae ebe motho le yena o etsa jwang? O a tshwarelwa. Ke ka ho lefu la Kriste e leng la bohlokwa ntweng ena e kgolo. Adama wa pele o ile a hloleha, empa Adama wa bobedi yena o etsa jwang? O a hlola. Re lo bala ba Roma chapter 5 ho tloha temana ya 18 ho isa ho ya 21. Jwale o tlo bona bohlale ba Modimo. Modimo o etsa hore ha Adama a sitilwe a le mong, ebe bohle ba sitilwe ka mang? Ka yena. Neng re na le utlwa ile unfair. Motho e mong a rathe taba hore bele re ile ra futsa sebe sa Adama, ebe re sitwa hore re futse lefa la Solomon le leruo la hae. Ke taba e ntseng e re tshwarisa hloho letsatsing le. Fela jwale Modimo ntho ana batla o etsa ke a hore ka motho a le mong jwalo ka sebe se kene, ebe ka Adama wa bobedi ye mong le mong ya dumelang ho yena ebe o etsa wang? O ba le bophelo bo sa feleng. Ha o hloke hore ho shwe bo Adama ba bangata hobane eno a bobedi una le kane a le mong. Ke bona bohlokwa ba lefu la mang? La morena Jesu. Johane chapter 3 verse 14 to 16. O re jwalo ka ha Moshe a ile a nyollang Noa le felleng, le mora motho o tla etsa jwang? O tla phahamiswa jwalo hore e mong le mong ya dumelang ho yena a se ke timela mpe a be le bophelo bo sa feleng. Ebe ha e tswela pele re hobane Modimo o ratile lefatshe hakalo hore qhaqhankgang ena e neng e le teng ebe ho baleng le tharollo. Hobane Modimo a ka tshwantsha Jesu le Noa. Ke ba Korinte ba bobedi chapter 5 verse 21. E re ya sa kang a tseba sebe Modimo mo entse sebe hore rona re be ho loka ha mang? Ha Modimo. Re ne se re tshwana le yona Noa ena ntsong o bua mona ka yona. Ya ba Jesu o tlameha ho kena qhefeng ebe yena a tshwanang le yona. E le hore rona re tle re tshwane le mang? Le Modimo. Na ebe a se lerato le makatsang leo? E ne le efangedi. Ke ena le rona re ntse re fuwa efangedi e tshwanang. Ha Jesu a thagiswa o ile a re ho phethehile. Hobane jwale problem yane e sale le teng la ba e solveile. Ya ba diabolosi ke mo etsang jwang? Mo a hlolwang hona teng. Jwale potso ko re na ha ile mona se a hlotswe sefapanong a sa ke a hlola a fumanelwa sebaka le hodimong. Rona ba setseng hobaneng re ntse re so e hae. Bothata bo teng bo le bong fela bo setseng. Satane o hlotswe, pelo ya hao ha e so hlolwe. Bibele ha e bua ka yona re the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Ntwe desperate ke e ka etsang sohle
o bona o shwele ke sona seo pelo ya hao e leng sona ha yo lakaletse katleho ho hang jwale ho thwe deceitful above all things ha o bua ka diabolo se o thuthetsitse lefatshe lohle empa ha o bua ka pelo ya hao ho thwe above all things le yena satane eno a boteng ke yona fela ntho e fileng modimo bothata ona tje eno yana diabolo se 2000 years ago ene se match bothata bo teng ona jwale ke pelo ya hao hore na yona o ka e dumella hore lerato leo le hlole kapo ko wena ya tla hlola lerato leno ntwa e nngwe le nngwe o re ntseng re kopana le yona go bua yona e hona mono mme re ntse re itshwere jwalo ka ena yana ileng a hlola ke hore na e be re ready go amohela molao wa hae wa lerato ka tumelo e be re tlohella ho ithata nosi ke dumela hore ha ke tsholo jwalo ke batla ke sebeleditse ka hare ho nako ke a leboha.